Cha nje bhuti bengithitheleza nangikuthethele kwamangoza lokho awumangala ukuthi ebhuti ngiyakubona ukuthi uyaphawukela but ngalabantwana ebhuti ngento nje kudayisa lento once kona zalo ngiyakugamli kukhela kunye ngikunike ebhuti wami ngibuka lokuthi naku ubhuti ufuna ngobambi ngobekela nami lapha esikolweni hayi but zalo uyasebenza man zalo well done zalo kodwa isiloku ndakuqoqota ngako lo January buka nje lapha kufuna ngizame isigodo lana kutoze kutokhona lokuthela ukuthi bhamu faka isigodo lana ngeke lelo halahlitela lo lapha because nase ngahlatela la tule ebhuti akutapambise zalo awukakhulu zalo lena i-protection mango nebathi fish mango lebengititsheleke ukuthi ngifuna ukukhuluma nabaka naba labadayisa tshwala laba bathi fish flying fish because ngicaba bathi babaphisa ngalobo because inalo kutenta ngathi kuyifish lokho yebhuti ngimine ngengaphupha ukuthi emaloli la emile lana apaka lana kuyahlahla tambhuti wami but leliphupho lihle phela uqala kancane zalo empilweni uqala kancane kuhle kuphupha but kubi kuhema bengithi mina ngifuna siza lomdzala lolethu simcabanga sintole out nje mina futhi sangaphuma mina kuphupha ema BM ngawukuthi phela mina kutaze uhalule kwansi lesitoka sahamba ngoba sakuthi nje zalo liqiniso lonke liphupho yonke into lo iphuphako ifike liqiniso ubone nasekusile hayi kuthi uDivile into wemfana walapha lapha ngishebhuti bacishe bamthatha bemfana but ngakujela yawena lokho abasigabatisela le mali yensango ufasa lapha abantu badayisile pha ngithi ngithi omvusela phela ekseni uma ngathi ngabo 6 ngithi ngidovusela phela lo mntwana wakho emdabeni uthi hawu aseniphutile half past 3 lo usuke semabareni aphe mangami bathi ngikuthanda ebhuti ucishe wathathwa amaphoyisa kancane nje lokho isimisa udlele ngekhathi price thatha umntwana ndaqala kubonana kutiwa lana kwejajuliswana ngede emaqansi hambe kanami usho ukuthi pride ebhuti ingakutshela nawe uhamba ufasa awuhamba ufasa nje ngoba wena uthole ukutitwa tikhambele kahle uthengisa kahle magogoko ubuka thina stupid ngoba kuyamfimfa pride ngizafuna senyomnaka lokuthi kanti ukhuluma ngani mngani ngazi usi pride kusho ukuthi kukhometa but keja angisisho but nje seto confirm yebhuti bathi lo mfana uthatha kwemuntu lapha la kwentombathana bayaqala kubonana bambe bokhwimntana futhi ngiyathi ukukhumntana without protection wakhwimntana ngaphandle kokubutana ukuthi wena ubased kuphi ngengadi hawo bese iboshile yakutshela ebhuti wasuka ibhathi la man I leave it as it is understand bita mlake yebhuti ekusana umfana uthi ngicela imali phela sithembisene yona ukuthi lona hawu phela mina ngidlela beni odanga yegcineni mina bengicanza uqamathale senisa ngalele ngale mphongolweni phela ngisebenzisa yonke mina le kwahlakanipha kwamfana kwathi nami sengiyakhumbula vele imali siyimoshile ukuthi sesingamana sikhulumela nje ukuthi next time mangabe usiphindze sibuyele egemini ngisheshe ngundive le ndoda yakho ngakuye futhi kamsita lo sithi sikhumntana nje indoda yakho dinga khona na usebenzisa le balance diet ayeke ke pha le pride yes yakhulu bhuti wami ngami benginamkhulumela ngiyabathunga esile nawo lokwemthala phalapha live silolibheke fast nasakuhamba ke bhuti kuyaqhamuka sekuqhamuka neveni ingiyani ngiyasho ifona isithi nje saqhamuka neveni emaphoyisa base ngakubingeleli basathini kwavela kwakhuluma kona kuqala kwathi samkhumbulana ligama kwathi hawu yena nomsa ubese wenda njani kanona ngoba ishintshingi bese ngayithola sokutini wazi ukuthi lokuyalo kuyishintsha asibaphoyisa babukatendi kwasubhemeli kwayo basa ngiyahosha vele abantu bababe